Afiafi manuia le mafutamai o lo tātou tunu upele, ia mawai mai moina fo le tautua masani le EFKS TV, e pena ele na polkalama le nei o le Lauao Sinasina. Nava yaso ia sa lolongo le fua ma le pao, e le saunanga le tina pensione malolo, ia e seta sa polo tia. I talanga foi ia o lea tamai tai papu niukini, ia wanga le leile atua ma mole mailo na soi fua, leo mawai se whalumanga e ala i lau whafonga ma le tātou whalongolongo i lana whasoa mātango fie. Au lei whauina le whasoa le tina e seta, whamawina labalanga ng whaftai, i niso paanga le tātou televise, wa whaiona mori o atu le nei tautua i maota malawa, pena iei le tautua le ti sun graphic design, whaftai tele lau whionga whasuanga ma le whatua whale. Ia whapewhoiona whamalo atu, ile community Samoa i tono casa in California. Ia malalato maftanga u whaingoina na Samoa utasi. Le whionga presidente a Samoa ma whatua melini. Ia malalato fui pito la au. Ua mawhai ai o na whaafonga le tuto o ia maua fo inisi o tupu mai e tainane o tina o whaletua o whaasoa i lunga le tātou po kalame. Ia ai au simaia le mai mo ma le whaafonga o le whaawina le nei o le whaasoa le tina malolo pensione ia e seta sa polu. Tina ia a mai le whaatalo whaawale atunu umale kanisia le fo walo maila na mai moanga ia o le i whanga solo le tafa po kalame ne whiafi malanga whaalolo. Ja, talofa lau whionga, tapuanga. Talofa lava. Lau whionga li whaatonu o le polkalame o Lauao Sinasina, i le EFKS TV2. Tai. Talofa lava, ia, whapena foi. Na watu le upa talofa ili. Wha ia mare mamalu le au o e whaafonga mai le polkalame neitu waso. Ile atunu ile mamalu o tātou atunu e amata mai ai maunga tsele se ia o maunga iti ia atalo fatu papena atalo fatu le pa ia o le kalesia ile fionga ile taitai fono malau a fono ia papena foi ile mamalu le autoi ina tama le kalesia ia papena foi sunga fafenga inga maula tu falitua o e o lo ngā lulue i ngā luenga ma a fio anga ese ia patalo fatu ma lo lava so i fua ma lo fo ile ka ma lo si ngā luenga o ngā lulue to feta to wele ali dila ma lo faftai tina ia sa o susi fa vasavili lava le fa fonga maua le tudu ile nava yaso i lau fasoa mātango fie ia maua taunu oile upe fai sala fai o talinga fialongo. O le whaamuta mai le tā whatalananga nawa ia so o le ua tūtō ai taunu ia pia. Ia mau te loa o le ua i taimilea ua e tangatanga iai i le tunu o mōni lava na hiau tua. Ia wā o le sa e soifua nei Papua. O le ase langona ina ua e tōvai la wele ele o Samoa. Ia mai wawa ia tu i le suinga foi o le ese mai ai le tunu usauto iai, ma le tunu le u tu vai mai ai. Ia. E pe ia na fai atu e matua ese mamawa le foi tua. O le atunu una ola ne ai i tausanga e fitu o lo olanga. Ia, i le si o manga, ma mea umai fai ai, se ia o mai nei Samoa. E matua esea, e pei wata o oi. E pei whaurele le sata o lai. I se mea whaurele ena a leo wata o oi. I New York, ina o atu Samoa. Tino tilo au matama, paava aisoro ile wafu i ia pia. I te ngata whaurele o lava ane whaurele. O la e o tangata o a inga o whaife au ia na o Missionary ma a inga o fo i atu. E matua paile leila e o atu o ula ma me whapena o atu e whapena loa i ngata. Whapena fona i a mātou i a mantuana na o atu le nu i pasi
Ia e matua whai le li te unga tanga. O ta tilo mata vo e pe o le fato ata anu se mea o iele le upu ho civilization. Se va ai e le se lunga e whamero tina, hei, savali loa, savali. Ia tuai e panga solo mai e o I whafo le gang way fo ile le e o I whafo le wa. Ai pe o lo tama o whai mea na tama ai e o I sa le wafu na o tau nu. Ia e whapena e o le o lunga le pasi a la waru le pasi ali o Samoa. A tilo ai whafo tilo I mea o si o manga ma mea ia e to travel through wai. Ma te ai mana ia fo I nei. Ia e se fo ia ma ui papu. Ai misia lava ia papua. Moi lava. Ave ese e misia si tunu na ola. Malo whaftai. Ia, wai mautino lava sa whawa wailo awa yatu I le anga tūlanga lua. Ia o le ase va ainga I le se senga o tamaiti Samoa. Ia malsisi o manga na ia I fo I la tunu. Ia, ole e pei fo ile sa ia taimin tau whaamasani ai. E whaamasani ia mana tua. O mātou lena o mai pa whanau whai whi au ia mai papua. E tele na wha Peritania. E mātou mai. E tele na wha Peritania. Wa foi langa o Missionary nei mau te mafuta. Mo I lava. Mātou posi nai o I papua. Le Missionary. E sala tō wha malusia lava le ngana wha Peritania. A wa foi la mana o mau te whena nui ia marama la malato. Ele o nau te lea o la tō wha Samoa. Ia tui ngā me wha pena. E hita ia le o Missionary Committee. Ia, e mau te o maila. O le nanu lava. Ia mali wha Papua. O le nanu lava. Ia ntalu le lea o ngā, no walu lea o ngā tūlanga lua I Saina. Wa fo ina le nga tūlanga lua le ane nuu leo Samoa. Ia na, ia sa te la tūla e a ta oti lo ta fia tau tala wha Samoa ia ai ta sapele ia o ala wha Samoa ia oa. Ia ai a ta nanu nei la e tilo mai a ta waiti nanu le whai a onga. Ai ta te manawa ia o la ta wha ele ileva na ora Samoa o ele fai tau ia me o tusi oti o oso nei le pena o oso nei le o sau nei le tama mai le luha pena ele ileva na o fai tau ai le lo fa Samoa mane ia a macho feilo ai la ma fana o a missionary na macho asa si papua o alu hoi la tau wha Samoa. Ole na mona na e taste matou. E tau mawhaia, e toper o wha Samoa langa, we felt out of place. Moi lava. Anu Samoa, tamai Samoa, ane I lo wha Samoa, ia na no forma. A pe wha pena, ile a onga. A o mea onga tasi. O mea onga tasi sa whai o. Ai o mai I Paulana le me o le tua Samoa whai a o Samoa. Ila o lewa ai. Ai ne e tai ilo te papa tua ile me o le me fo ti square e pola le ka o. Whaongai whai au. Ia ai pe mai o mako I e whapena I nei. Sa iai lo tauwhi o lo tamal tangata sawa a leo e sau sile tuna sawa whai hao. Aia, ngā kongua, I encourage e o matua mena. A kalua kore complain ai whai mai ele whai. Wa laki o, ia ele I le vanga whai whai au ni mu. A owa ai. Le siria kursa wale ke vai o fai o a sasang o ma ko ka mai a misero ka ma e wa ku pale ko sasa mai ma ko ia
Te kālo whai. Ole se o mangale na soifua i tātou tunu ulo tō au ngā tupulanga. Sa ngā lulu e whaatasi le community. O mātua, o whai aonga, o whai whiau, e tapena le tamaititi. Sa ole le, ke ka lia le nā tāla, nā saunoanga. Ole le, ai esele whaingo fie ai o mea. Mo i lava, tasi le leo. O asola ni, sika mai unga ia o kole o leo. Mo i lava. Le ikikie lo ka mai fau ia soia. A le fai te wa ai le esenga. O le outcome o tupulanga i nei o na po. Mo i le lei. Man matupulanga tātou ia soia. Ia, mo i lava. Ka Le lei, o e soifuane i te tono le whianga o toa mua ma ia o te lo foi e se whawhitauli le ngā luenga i Papua, ia o te lo foi whawhitauli le ngā luenga a mātua i te tono foi le whianga, e tau mātua li mena tutupu i te tono le ngā luenga, ia o le lava sa tau mwhai lava le ona le tua mal whaltua i nei a manuia ma solo ngā le leile ngā luenga. Ia, iei nai mea sa pengi landmarks o ngā ruenga o mātua. O te fia whaatu. Lelei. E vina fia tausanga. Pese fulu lua e tausanga o mātua e tamu. Pese whaa. Ai, se i umana whai atu lau tala lea. Lelei. Ona se e loa lea taimino e seim toa mua. Ia. O taimina mātou toa mua. E a fo e iei mea na tutupu ai peila ar mea lea. Nā tau sa pole ono iwa ea. E iei pastia maalua fo e maa sanina au mai ia o e o ia pia lato outing. O le sila pasina por pasilona lua. Na watu fo le leo anga i maalua ai vane fo watau ai e tupulanga o le matou nu. Ia na manu ai lea o sia o nana pitoa i luma e no foi tua o le ave pas. Ia e te lea le manu o le ulu o sia o ao. Ia na toe e peina na tau ai o i wa te atu ia matou fale peanga ia tukui pa. Ia na toe wa ai a kulo o la vea si kama. Si awa o nai ngo ia wata. So li liu lo pasi para awa tulo ia sama ia pasi pamon mole li liu lo pasi fale feisi au. Como na o mier so. Awa foi leva ai mai le ngatena na watulu nga ma ale uta fituli atu mana to tuli pas. Ia awa ne ole sulu fale o se feisi au. Ai foi ole fale feisi au metisi. Ai pita ula talata feisi au ta iti. Ia lera na ocho te ia e wato pasi luar polisi. Ia male abato sta mai fafo wale o wale pala. Wale se tono e ono noti ol for reserve. Wale si fai mai o fai mai nei tama le na vai mai o on ai na liu lo le pasi. Ia toe vai mai tua wale nisi O materiale a ol for reserve. Na. Ai ale bela mari e. O le la wasu e atu ia le abta avali. O le mata avali alwe e o molo utinai aveia ia le awa o il fale mai. Fa mai le loko fe o yen mato il taban. Na il fe au le si tanga tonu o le taxi driver. Amul mole sau e aveia ia le awa o mole o yen molo utinai il fale mai mito tua. Ai langa le wono fo te mau. Wo le wo fa ia pasi e luar komisi. Ia Alan Fellows e muli ane lo o le wala na le mawo il abitaban
ona ole avale le matava o tavale o matu le tongiel pas nga o yel na mai si tama sa o yel pas alo fa ia o le funga sa le ifonga ale tuma alwatwa i le pea tau mai o puipa il colis na wan fo lende tau ai les faleide as tona na o yele tuma lo i foi i malu ia o ai te nami tele ia na fo i mai lea na i fo leo o le nu ile tuma lo alo fa ia ta sina me pe foi na taba ai ia fa fita o ngā luenga ia le ta na ia le awa fai ia tanga te e sirina la tala ia i fai fe au mo ila ina momoe o il macho fale ma ia a le o su e lo na winga na vatulo tongi o lo fa tau pia ma ia ta sina me o le si me ia o me fo i o misa ma a fai tu angare nu ia tasi ale miti alo tama au mai pe fo le vai a mai ni a fai fusu anga vani fo ia tatu a maftanga male a fai fusu anga tina sasa la valu tama fusu pa pe ia la tau singa fa matua au na le tu ele nu aya ele ai ma se si fa pe asasa tu ai tu fa pe complain mo ela fa pe ia pe o te bale fo manga du na o maloma ele va manga du fo ma ua ia o soli se mai tala ia o complain ma no tol tangata aya se fa pe o fea so ia mo ela le lua vai le 2x4 le sio vai ia fai fe au ia poli la fo le ale ngo o mau kofu le ai na nganga mai talo pai mo ila ia ai na umalo toa mua ai o mai lo matu ni America e ai au tala bo o nei la io macho le vana nei California macho no fa California ma fai po kala me o elo chama ai manna o mai lo ile nu i Honolulu Hawaii le ala na macho i lo macho i Honolulu fai fe au ia o inala na taimina fai fe au Honolulu ia na fai lo cho du vani fo ma le lo tsala tinai na wa au te lo ole taimile sa tu ye to amua ia au te lo ai na mai ala wa nga tulanga lua i nei to amua e la se sila sanga na pe nga tulanga lua o nga le malo fo le ia na uma ia la wa o nga i saina ia man so fo lunga standard 4 ia o mina o senga na a tato yesu mo standard 4 ia walu le o nga i tumalo sa ile o nga i tumalo sa nganga ia la tuanai ia mo ia o wa o nga ilo ina de kala ko al form 1 ia form 2 umalua ona faida de su nga i ile fifi form 1 ai faida su nga ile fifi ia no macho voile ma pecho lima e macho no ile fifi le ite sanga na ono fa ia na o ngai le fifi what sanga form 2 ya form 1 ma form 2 ia mai na su e kolisi wal tu solo ono fitu sanga mo no kolisi Samoa ono fitu ono valu io ngo hosto fo ila wa fo ila le wo mai o macho nei America nei bala au ai mai le mai o te no fo fa mala wa o mai Samoa
O se tia fo ia wa ke le o sa mo ke le sa. Ia na mo ko le ona tu mau I kolisi Samoa. Ile taimina anga ia tuai I sanganga ia ole na taimi e tau le ta vale ia au te lo pe na fai au sai ni la tu ta vale na taimi sa fa pe fe lo wanga ia tu leao ia wa o to wanga tu pulanga sa ma wele mel na sa va pat aya le te sanga na le no I sanganga o le ono fama le ono lima le ono lima le ono fa ia ala wo ia ta vale a matua ele se fa se fo fuanga no te mai ave stava ele era luma fa tele pas ele pasi lá e va tu I pia lo va qua mere pa mo era tu lo e va tu pia e anga I malua pasi na e fa tele maso ni tu pulanga toa mo le wa o ngai sanga le macho wo ile I tuana ile pas ai le ia se ia ta ile ia nei fa ia pa na o fai fe au na tava ai if you it's a vale la toma la no wa le pas macho wo ta e maliela u fa longo wai ile to maftanga mana yo matua tinao e tau mantaua wai e isi o na le tua tu lo pe to ya tau e pe e fa pito lava le faingo la to fa nau e ai ala to maftanga mana yo matua ma fa na le kalisia ia vai esa e pe ia no to mo fai atu te ni wo fano Lena tau tupu I Papua. I ko ile awa ia tu o la o sasa mai lo tina po lo tamasa mai titi. Ia o la tu ia o ia mala o tamai fasina au. Ile tu matu ko ile ia e sala e umale a onga e sasa male puana lo tamale ai. Ele fai o ele fa pe ai mai o fai e ma ona e fai ele e sa e tu sa o me tamai sila. Ia o tu foi le tomo ia le metas e sa ni fa pe e se e fai ngo e se e fai nga sta me te mana o ia I loa le tamai toa mo me na e o la ina fai au ia tu fa te ia le fa pe na ala wai lo foi tamai tonu ele ese la tu mandela nela na e fai ngo fia I tamai tonu ona moli mawina o ke ai sa me vale fai pe le fa pe ola na o ile tau ai ele mango stu ina na tua o mal fare pe ya stu ina pe mai ele o ese tala na o mal vainga le la o itsa to ino pe ia pena le ma tio ese tu sala over ai il macho I think we're aware for il macho no men na le eserva ai o macho il la fana yeah it's wa isi o siblings ia o me ana ta sia lui o te mi sa te mete bane fo ta ele samila so na sa elo to ya macho o macho lisi patangan ta o lungo le papa lai sai te ia o to malo fa tai ina wai un fale atu ile loftuma ia o te loai awa sa matuanga e tu foi tal colis ia na matu mo foi tal le mata utia na tem a se fa sa wol mautina ile na tem loftuma ale a onga colis usamo Susta Leono no van. Leono ono vaku pai anga Leono iva ma fitu se fu. Se mina le no il colisi le hostel o ia hostel master ia
Mr. Whaasau mapalangi. Ia ngutu whaasau mapalangi. A o matron ia Miriama ngā Lauao. Ia matai le do matama o ia Mr. Vai Mamau. Rolun tamale sa fai fe au I morta. O se le fale aila le matron o ioka e taia. Ia o staff na taimina. Ia e sila fia tapuala. Na e pei mo te atu. E faisi o a matana o na lenience fo le discipline ale Loftu mau. Macho e macho e stricta. A pe o macho atu. O pela mele a macho so lai da lo fale o loa o salamo. Ano le e o so atu ile valley tu atu macho o falta mea. O mawhai a o aso ia le mawhai. E matua tai tale le discipline le ia o mawai fo I matua ngā onga mea o le inu o te maiti ula. Ia e alwai fo ia mao. Ia a matua o tele matua o whanau whai whi au. Te whaate ala e tolu aso no walu ai tua. O te sau tonu. A le winga la o tala. E sele au ngā o mea tuku. Mo I lama. E lela I titilo sa mawhau po ile mea. Wa tala nei whaina ngā luenga. Ia te tela nguna lo te wha maulal. Mali lama. Ia tuta maiti o lau whainga tā. So eo alo te mawhau. Mawhau o e pena o e taimi o e lai titi. A pei fo e taimi a mato hosto o le mānei a mato mawhtanga mau mato. Ia wai, nai te sila fia ta puala. O le hosto. E close a tama matini. Pei fo e le tama mato brothers o mato. To whawhina. E mānei ala, e wi ala e taimi o inu whaata se macho brothers. But we kept it on a very clean basis. Sama mama fau ele. Mo ila. Wo nei fo ina macho bala wo umala school si. Yo ina umalon suela school si. Pa mai lo macho vai. E li pesa o umana mai do na wa e faia uma ia me pasa ina mo le ino mo le ula vai sa le ia me sa wale ata te le fia sa ni ono ta o mo tu sia fo ne te ma ia also fonga na fata la vo ia mon ia lo fina ngalo tina ia o mai lava ma ua tātou o tau sila fia foi. A wha whemea aia wai, nā te mi mātou te whālongo pe ingo le vai, ai le whalawa ingo le vai, pe sa o lea tanga. Le mānei mea ai, mānei mea ai te mātou nā lua tau sanga no vere I le hosto. E mānei o, le a se vanga nā, we mana o e foi e mai ia vai so malia but ola na sa ulocho ma ia vai ti polo e fai e silo matua na avale sai le mupuka ia na tua le mea te lea le nai I lungo le counter mo e fie inu le vai ti polo ia ma e inu vai esa ai ele lea ai o le tae au ia o le palao avana e ia male meo le pasiesi, ia male mamait, ia maria la. Ele fia telo te maiti mamait. It's a whanonga tua ile matron. You need to eat your mamait. It's good for your health. You know, it gives you the vitamins. Ngare ka ngofia kwa kama se kama iki ula vale sa minga o yeye si kama o mo kendi. Mo kendi ke le lo poso I fuai o mai nei.
o mea uta mangeo ia le au lava vale o iupeli se le futsi la so i fua ia ke fiu e aka e whakangofia ve ese ele mai lungo trees ai papipi i lalo o lau ai Kule beach ne ba ai. Ola wale ai mas mai si lunga de tree. Ai lo lai lau. Lau. Ai wale fia ai se ma to fia. Ma kola ma ko ya ola le nga ola pa ku. Ole ma mai sla. Ya o ke fia la ai me langa aka la kala ka faide a mai langa ma mai. Ai ba ku ma ya la o peanut butter. Fia la peanut butter. Ia se vai e keren ma ko choice nga kai. Mana ia. O te leilo pena tupulo tō taimi le mele nāria e se ngā tupulanga i le hostole. E o tamai ti fōma. Ma lava fō, ia o mea tutupu. Ai mea nei wa pusa ai tangata matua le. Tamama le tene matua le pusa lava le. Le aila le whaien matsu taimi a wai. Stricta sa i matu taita ina vai tau fo ia prefect ia head prefect ia skenyo o so se fina hani pali ia ta head girl you kan polisi ko head girl i Noftuma ta wali o fina apa ule limo fina ka vai ke ia ngala ele ai ala se pe e kofo ai me manga oia e de melo sa ke ngam se ka fa isi ia inga papenga ai se asa ko punga ka fa alongo ko later o mako ese o ka kele ale merga ia ilenga ngana awa alkolisi ele I mamawa tu na fatanga ona talanoa le fa Samoa ia o te lolo te misau tu iai e fa mausil ngana Britania a fa pefel noftuma e fa mausil po le ngana Britania ia ai ia fa pe o te pola ki sila fia ili fa pe e va ai mai para langi fa ia o para langi ma tsa I kai mi uma e ko isi kai mai kai ai pai ma fa mangangu ole papenga la kilo mai ele fainala o e wasale leilo ngana Britania le sa Papua ale kele la kengi le sa tu sanga ia manku per kengi nga manku ko le ya English kama kengi ia mo pape mai ole formality but ele le ya English la ko ai ole fan no le ka o polisa puala por fa Samoa ele ma dia pa makala le ile pa e kai mi voi e mau ke fa longo ko we mai le do mo kama olai okay esi kama loanga nga va ia kama olai okay fa ia o mo fa le o sa ye ese ile benga ko puade o se po makangi ia po so esi nga ka pingo mai ablution block ya kama ya la okay si kama nga va ia o mo fa le alu ka ka mo lo mo le fa mo fa le ale fa hey go and sleep good que fa como ko kama ma ko la que musa ka wai lo ai le ma ko fa ngai afika rin me nganga but I think overall manga ya le ngango le kelio kanga na lo faftai ya ole wa mai alva ngalo na lo ta faso ya mai telele nei tama ai ngolo e tu fa mai tina no tai ngai ole ato fa wow il na va ya sole ta fatala nonga ia pe ole alongo tu la foi sa sotato to e feilo ai ai fa mawina le nganga faftai le lo fole li o tele na to sanga we aulia
a le lava e maua lava lo finangalo maua se manatu e whaasoa mo tūpulanga ia tainana le whaafonga maua le kale sia ma le atano ia ai sei watuia ni avano e whaisau saunanga ia wai toi whao fu tāpul kalam ai mo nei taimi le tāpul kalam e tina Whaftai tapuala, whaftai lava mo le avanoa fo i watu ina mai. E watula muna whaftai lau fionga whaatonu por kalame i le whaatautai o tā maftanga le whaasoa le neia so whaftai tele lava. E whapea uele umi whapea tātara noanga. E whamalu lua tu foi. Whaasoa tu lava malota lota kutia o le excitement tā. tai Ai whaftai lava te puara whaftai tele lava lava fionga. tai Ia o lo to ia foi se si vai no ta por kalame lo muli mai awol popole pia fa ma wina foi faftai ele ngata le ofisa ina sunga ia wao o ia lo to ngadu due ia fa pena fo ile sunga ia Samoa ma Maryland ma le pala poptonga Samoa watasi i ne Carson California. Ia ona ole whaasolo ina o avanoa tu ina mai ai mato. Whaftai tine la whaftai fo i mola e soa ni i Missionary Committee Samoa i nei. Ai whaftai tine fo i ta mountain a mātua. Wei lo whaafonga mai tato po kalam. Tato tu e whailoa. I se tiki o i luma. Pe atu stai mai fina ngalo tapuala. Ia, le tina. Ola whapenana whai. Ole a toi maua le tātou so tainga sa sola tamai ai whaafitai tele o le tatalo lava ia whaafualolo so i fua ina ia tufa pea ma ia whaasoa le tamau ainga o mawhauwhaunga ia awale tupulanga la o le vaoa ma le lātou so ngā whaalumanga le tunu ue ia ua e whaafonga mai i le whaasoa le tina malolo ia e seta sa polu tia ia o lea ua la atu le afa o le so i fuanga le tina lana whaasoa lono inga. Tuli tau mai nā mai aso murumuri mai. E whaawawa i pēa le talatalanga o lona soi fuanga. Ai mai so whaafita uli na ui mai ai ma whita. E lui tau ina ai lau fo launga. Whaaftai atu tau tua le tisan. Whaaftai fo le Samoa Otasi. Tio ngā Samoa ma le whetua. Ia e mai se le Carson i California. Ia mo le langolangoina o le tātou Paul Kalame. Manu te leina lau whaasau saunga. Toi Moses whaponga na vasa multim nei. Tofai soifua. Yeah!